do asem so no so ejina so people aka kire adusho boy say sempremprempremprem wonya sika wonkwa eye futuo from ya futuo fufro no so enye baabi asa treasury bay wonkwa treasury bay futuo no wonkwa pesika nkonkwa ya laboro nkwa bobosia wo treasury bay fuo asikam no mfama pensioners no esansa wa mo brapa so tempenten kwa sana na dodan kwa kufa do pese nkofo wu anipa wu wakurom ade a ene e won trans ne to so na so won pesa ase no ankasa na sam bi mri bi atwam kan ne de a ene won hwe no won kwakwa bobesia na won fantua won mo adwom so makọ wa homidie buka ne saya so beboa ama sumdue ne periperi yo akoso wosesa abane bo amfi taduku na yentu obi anyum na kwaso abo ne to pampers ne brazia ene so mo so yeyere mo so a eni. Government can borrow from the treasury bill market and pay us. You see, if you borrow from the treasury bill market, it will raise your debt level a bit. But you are faced with a condition where you have to do that. For people who need their money for their medication, the president once said, you cannot bring the dead back to life, but you can bring the economy back. So if you are faced with a situation where the bondholders, which mainly we are talking about the pensioners, who needs their money for medication, and you don't give them and they will die, you can't bring them back. So borrow from the treasury bill market and pay them so that they can live, and then we can bring the economy back. You owe 10 billion, you borrow 5 million to pay 5 million, you will still owe 10 million. So I can't see government problem even there. Borrow from the treasury bill market and pay the principal because it doesn't change your debt level. The only one that will change your debt level is the coupon. Nipa wuti ni kaingana de semamba wano another pensioner bondholders forum kono ano wamwa kwa mahumidie mu a musika dia to bond so asika no akamu wamo ni animu ni anono Dr. Edu anane antwi na anu akire se wamu nyina kwabo kanko akwabo dem ewa asoya wonom enehwe eye Ghana sika so finance ministry enu nti papa ba ko a ono so wofri water region framantem ton wose waye posini asumomai wakwana humidiem edi sika ni bia ye nyoma sisi nandan kakra en wo tabli sika ni bi so me de commercial bank mo so mo nje na mfanya adwuma na mo mame mo miensa na jam ehon proprietary me fanto medro a sesi wo gi sika na atwintwan aye chinchina 20 won de na samu a wo ka kira ban ni na ne sa ban ne hwe na won fa musika emfa ma wo mo essence ono ye ka sei na pom din sam enyina ye kura e wo se kokwa hospital kura no akwa ye ya nioma bi na so essence sika eni ni botom ntino watete wono mo ana sanyame afafie na afom kutukum wowu a na wakaka na sam san e wasamado enti on dia wo se sampanifo ne na nado dan kwa kufuado eni kanofo wiata wo hwe Ghana sika sam so amfan omusika ama wo mo a nyame betua wo mo kapapapapa. So when I retired, I had a small thing and I decided to invest it so that I can be using it for other projects which I've planned to do, and to the same time using it for my medical care. As I'm speaking now, I've been referred to Ho to even undergo some medical check-up, and because of money issued, I've not gone yet. And I'm having 2 bonds with Ghana Commercial Bank, precisely Sugakope branch. And on the 17th April, a coupon is supposed to be paid for a coupon. And as I'm standing here, or we are gathering here together with my colleagues, today 8th May, I have another coupon. Yes, to be paid today on the 8th May. And in fact, it's very painful for a police officer serving this country for almost 35 years. Some of us will never tolerate this. And if they continue to do it, their descendants and ascendants will be suffer. Hey! Diabo tactical diabo ne yabono nipa wuti ni nkan papai ene ankofo a omakwa mahumidie mu aja wo mu kwobode mu ewa asoye hwe sikasam so no papai no ka ho bi ono ye wo se oya retired police officer wasum oman pen apriasa bambon sembe gira brane ne wakwa na humidie mu a de atua neka eni na sikatwe hu sikansam ya pensioner sikam no sanso ana abam mpanfo bi nso kam na ewiase yesi wangaza kro waye wafu ahia
wa to manchisi twaja atum no acha ohwa na de na bone samrane ejado se sana akwakoye se ya tie mamu a omanfo ababesre yetumi a ya mo tumi no aje ya san kotokoto mo epa wo mo kyusa munyo mani ye mayo munye ye mayo oseni kwanse banesa we nam so ama owru no na ye member Emma National Executive Committee NEC Emma National Democratic Congress NDC amonyoko no Alhaji Sharif Nasiru penyini ede atuja trese obesre papa sempenfo bubebi se sabi se enwansena ebafienes ayi ananso ofia ye mbusa de onwententan ana sahidi ofiesu emusa de ode wansena ba fie enu ntino okache Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia say impren Ghana for esu Ghana for pimpim etu kwankwa monone Ghana for pimpim esa womo Ghana for pimpim womo so twena so yade bia nye womo Ghana for pimpim womo dwene pa en pimpim womo wie school womo nya dwuma nya no nini na aye sika ya sanse se kwancha de afa ye tisika na eye na ye kwata abamra so no na ha ya dromla no eno na ha ya o si Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono and a year head of economic management team. Enti say ye kase sikasam nkoya na e wose ebusa panyin se krache na banisa na nesikasam entotoye anwene se ama o mamu sikasam ayeden pa o chese Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mampani bonidin so omra medi na chi esanse ni sikasam totoye koye pa ena afins wa bin papa na afi akoba ne sa na obi a wa bin punie ena afi o ye sikasam basabasa sei o so osrane pa se ontena ne tosoma ne nyehye no di ne dwuma so soafo anase panyina wabin ewo sikasam tutue mu anu nti yedi sikasam di breka sewe ahye ne nsa asaye no mampani abedi ekiri owura Nasiru ekasa na oto ne nsam do se so mampani dada o mampani abedi ekiri owura Bawumia epeso obeyo mampani na so dan suban we ya dia de babeyo mampani dia ena okache ni plane fa so mpe bi ntena o san to ne nsam so eka biem se Dr. Bawumia peso obeyo mampani dia ena on frase anya nyoma bia be dada Ghana fo ebe mo no ankasa party ma atenase ena afiama Ghana fo dodo na nso atenase hunsam papa pay se de 2 minutes ne sa o me rodo rea entom de 2 minutes be ma no owura Nasiru so yesuma de onim kwanya de afi no ba bisa komi mfa he ban sa ba ira nso de asem ba enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia obono gumbe se sikasam ntutua enkoye na yono na zo beso obedi o mampani dia ontutu nie anya san dia monso ho dan poda Bawumia ye fa no say because is an economist. I want him there economy muntina ono kwa na within this Republican dispensation ye fa no for 3 times to be the vice president until womobenya adiedi. Enti so bibi ye fa economy na atete apansam na. Enne e no te akonyem. Ono so mwa nipa wa ye no adoye aboa no amano consistently say on with the reasons of betting with the economy. Or that's your vice president and the head of economic management team. And he say OBBR and then also to convince the good people of Ghana, to convince MPP for because one more problem then they can be convinced Oba or the baby for the bar. Na owura Nasiru to aso ka biem say enwanu do so mu kwadi dia owuo wom do mu jim na okache Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia say se opeso obeyo mampani a ena omfra sense sapa na okama Ghana ni bia chiase se wiase obi anya dibre na so nya tumi so ndi penfo bia nim ondi ni paba akumienu anim ondi ko bia nim a e wo so ja ade bi to on ma yede be kan se mami wa papa wa enke si oyesei ko oyesei na si Dr. Bawumia de obabeyo mampani abede che no nuama oja wachire enyanyanyanyan eyeko enyo nonko oni owura His Excellency Dr. Williams Kwakwado Dangwa Gufodo ye mampani osi edian wo mu ja no wonu asori akono time papa na enye obobo nneoma wo mu ja na kire ni bi o kire sei enneoma Nanado Dangwa Gufodo ene na bede che Dr. Bawumia eja wa kire sei akandifo no ye be don ma febo no ebi eye dwirim de corruption ya de bia Nanado wo mani jon papa osi abro mampani Nanado ba betredwa so se corruption no o to bono mpo anesa white form se de o to na se men mpo a etumi ka na ko fam no mini nana
mini baumia na ya na tu osi adware wo mo papa osan ka say o mampani nanado ene Dr. Baumia ade ba ko mu gya wachira enye eye galamse nanado yeso otu ase sai frakadam o frefre nkrofo tu nkrofo gu monten sa na onu so gire mu yebi eno na o chese no so edin bone oboboni ma bebre ena afisi kasam tutu ya enkoyi osi afimpinu ne adunu nan abato a eba no enkoye me MPP ni me NDC ni me pewe yasem na emum Ghana fo ani ada ha to munye ya anya sa de NDC umbetu o masekura Did make us obi ebuza say legacy ben ana your company on some legacy ni ne yake kaho na ye wi aye say yen ba wi anfi legacy ben e da ba wi na na do dan kwakupo de wo magana ne apart from corruption nepotism galamsey retrogression in our economy that is the legacy and na obi aka ne de bia so if this is the legacy of mo say wo mo de be campaign 2024 then we are waiting for them. Let us see what would happen na no kra no na owura Alhaji Nasiru HSN afimpinu ne donu na abato a eba no emu bayire papa emu bayire pa na ose emu bayire ama se NPP owura lanchamatin be di party nanim dia ebeye den na ose se Dr. Baumia di party nanim dia o ebe se yi bofra agun pa no asa kwotena do fuchie sudi wano fo wotofo enti ose ombe di nkunim ba bia etreni anafo na se Dr. Baumia di NPP party nanim dia a pechagon wombedi nkunim funfram ewo NDC dimnese alanchamatimba dia ebe dia ma NDC fo say in the MPP primary say you na say Alan na ibe emerge say or a winner every political party will go back to the drawing board because I also more some strategy by Baumia emerges is business as usual then we'll continue that way and then finish it by the end of 2024. I would prefer for Baumia because if they should take someone and ask Obi to say Alan then every political party will go back to the drawing board to re-strategize and it will take resources and time and the Baumia and then we will continue like that. We will know what to say, we will know what to tell Ghanaians and Ghanaians will understand the reason why Baumia should not lead this country because he has not fulfilled the promises of Nwankasa here. We a member ma National Executive Committee ma National Democratic Congress NDC amanyoko eyezu ayeza clap for your hands. Alhaji Sharif Nasiru Yenkwa yanim ewo enumre no nsia Ahenkan Kasiebo 6Pm ukopiemu ewo adane ne mpatemu akropo enchi ya yedie ebuade ye no nyankopon adumo mu bi papa penti uti wodam a humponti ada na uti aboabo ati woda uti asene a ubeti adango crying adango crying na sa adango buaya dempa economy no affect bibia enti adango na chese adanchi ya na nse o emani bi kura o kwasori ya yetimi ka chom so munko yusu adango ni bi muntompete musuto nanim a ebe fredwa adango ni sesi ade ye ni ma bebre eye nche enti adanfo de nyankopon adom wo mu enche asase ye tu nche ewo so na asase ye tu nche wo so na sese akwa dane ensem pinso ewo adane ne mpatamu na abusua emabu na wa adane ne mpatamu na nsem ko demonstrate han bia nya sam ketwa adan ya wo mu se adan ba bia yetu enche no ya dia ma company bi electrochem Ghana Limited wo mu ne de asase na ma so mu nya so adwuma na Ghana fo nya nchene yandandan yanche ni bi kura ni na nya muhu ya fa bi nkwa ma no ne yandi bi ewo krom ha se anu nti company na ekura wa mu no na mabru ni bi demonstrate han ya samu mu kai na nsha dan fa kwam di o mu ka kwa kwasia ne so company no ewo se ya gifiri o mu sam ne ade na ya ka sei ya amankralo edema adan traditional council nene obi kire agude ya wotoso miensa ede atu dwa ya wo gbo kwakose wono de asam de no kure no yenka ena ne you know any bia ye ka ni jen sa kwada bon nya topa enti won de wo ka se ani DC ni ani PP sa kuo mienu ye wo krom ha sei wamo ena omo ye amabu na wo adan ne mpatam yodium omkoka jengum yedimachi yetamachi enti wase won de wo ka abo
any this senior people for na kwakose amabru no matu amonita asi wo mo so wo nkasa ngumwana kompe na yade adanche no asase ne diama wo mo no yentu amfiri kuro mu de so won de wosra wo mo a wosra wo mo nene asemu Kenya so wosra NDC ni MPP fo se wo mo nchi wo mo ho pack wo mo kuku ni wo mo kaka emfiri adansa ase na yetu enchen wo so no ho na afi amwa anya na mo bodwa data friends centrofo hia mu no ase ena nene obi kire gude wo to so miensa adi tu dwa ya wo bo amane kire mu se wo mo demonstrate here no wo mo hwankra tani mo hu ase no sana party fo ya MPP ni NDC fo bi na omonsa hyase enu nti no mu tum na kire si anti wo mani abre NDC ni MPP fo so katro mu se asase no eya wo mu adanfo de ya enti wo mu nkiro mu hu esanso mu so they don't fear hu wo mu nsuro bia asase no nyankopon na shede free na kumam edema wonum. Petition purported to be the position of Adali and presented at the demonstration was signed by known political party propagandists and not chiefs who are the traditional leaders. We therefore use this opportunity to warn all political parties, especially NDC and MPP, stay clear of Adan Songo Lagoon development for us to achieve this massive transformation in peace and harmony. We believe that security services are able to speak to issues of breaches, if any, in maintaining law and order, and whether there has been excesses in their operation. In conclusion, we maintain that as father of the land, our doors are always open to continue the engagement with all well-meaning Adani. Also, find attached additional responses to their concerns with. Nipa wutini kai aya amankralo. Adema Adan Traditional Council yekurom hanom ne yanya yetwi ndia kebeka sa amankrado nenso ko adan ho omfre no amankralo ai nana no so ne dia na dane nene obi kire agude ya wotoso makomiensa ma memfa we so ntia nene akpachu akeka no krobo hene oh okay nene akpachu nene akpachu yes akpachu so hu ane board de pa edina de akpachu nene akpachu yeah ti nene akpachu o akeka no krobo aka no krobo odikru anadwi memo adwo mjidi sempu mboko die ye ntoa so ye da so ewan nsemu na Kasiewo agusugusu a wutie ewo Ahenkan FM wati wasum ohene de ma adehye wo twifo da man osanso eya jase hene matwifo traditional council nana akwasiesie du otoso 9 nana akwasiesie du otoso na se wiase ye wei obia wo bibi ntia yedina basa asisu obia wo na sede titu ni wo ma yedi dibreshe wo mo nsano obia wo asede wo so diso second ni na oso no akwakoye ohini de obekasa afa ayemfo ezanse beye brika kani ni mfinsha kakrantam nie wo hu se nananom atrankonya ayemfo mpanifo bi wo Ghana asia ye wo mu di omanfo aburo papa ene so ba ayase kekekura ayi chinie si na pampam o chinse de ofensoma eto grigrigiga akofa no dofo sanza aye de obaba akofa ntino tinye kakra na papa ehu no no echinse de de pepa kwam tabra ni edi hu ni papa akopɛ na nika fia pa hye no ye echinse de kidnap nkwada na nzo si weni na chi no ayemfu mbu sabi ni kromanfo wo mbu omo baku sei se mpom ba dwene pa se mpunto yema mpunto nkoso no o se sa ayemfu ebi mfi eno na nana kwasiasie do otoso na se wahu sa de wei eno nti ontenase na ye ka se o tenase ana se bibibɔ ne koso na edi obi awu a ye busa Bible kra ka se enamosumo bi eto ana bibisi a yetumi bisa wasem titu ni so bi ato nanan wonsiedu ye bisa wasem enu nti nanan siedu so onde ontenase enye din ontenase nsam ya wate se de ohwe abanse ne ontenase enye hu emane nsei na emom obeka sanwa made enkoye no wo matumi ahwa toto nyama amana koye sanse wiase se obi onti afutuo no ona na abra bode bia na anwe ne se na okenzo gidi se nanan matrankonya titu na enfum
mpenifo wo man no wombeti na de na nasia duka ni nan say osanfo bi ogana ase ya di breshe wo monsanke wo so mo hwe se mpuntuo be koso wombe ya manjuma wo mukrom so mbe ye ensiesie ombe tu omfo ombe man kabom aya adwuma no dabi osanfo ni bebre wo Ghana empapa mu eno na mo pe sponsor mon kan yo mambom tisasa bi aigbefo makabo mu diufo no wo monye okwa aigbefo via mo ye maako du kra mu na mo tena wa ba ko ho ene obi abetene ba ko krom beti ose ahemfo no wo mo mpesa ankabom no empapa mu wo mo chize do mo ya konta eno na ahemfo wo Ghana dodo na asesiei abewura wo mu ose sesi ahemfo no bebre na de ahenie no asa ye life bi asa ye obi a university en fe no so chenchena mekọ okwa akobo life ose dodo na asa na wo mo ye na asiedu a otoso nan a oye Chifu Daman Hene Edin Semweni na tujo abra Yaman Boni Oji Aman Sedu Abdul Ganiu a odini juma ewo Sweet FM ene nkodi mpu enanana Edin Semweni na fitu Semweni na etuja Ohene no akoye ne ho odifo osofo ochiakonwa so edi ade because wona yajiu edewama ekro no enti ekro no ne daachi se be ye fe se betumpon se be koso ejina wo so ene wo hima ene wo mpanimfo a mo wa himfi a mo bru no ene wo man ni nyina ejina mo so ena mo di ekro no edi akwani kane no se omu frɛ nana efrɛ amadwuma ade a ohene no ehu se ewo se ye emekro no na ede mfaso ebebre amanfo na ewo ho no eno ho adwuma ena na omukwa akoye ho adwuma enu nti se ukuada ana kwasiada ena mpanimfo no ayesi wo se saada sei ena ye de bekwa akodi se adwuma wi yamfa ne se ebia na ekuro no ehia toilet ebia janai bia ebia na ekuro no ehia school ebia ekuro no ekwan a edidam no esi emu afu enti kwan a ye befa so a ye bedi se adwuma no amatemamufo no eho aha won na omabrabo akwa anim no wei eye nana kwasiesie du otoso nan nana kwasiesie du san to aso ka biem se first no kane no na se ohene pa ba se do manfo bunu pa ohene nso ba nanim onyam nanim se deja ohwe nanim kura etumi bie punu ma wadwumam etumi bie punu ma otu kwankwa ma no ne na nzo so nei ayemfo ni bi wo manim oya kura aya ukopɛ adwuma wa ikura unya na nimu nyam na sa esanse abro ni bayi ahye na nimu ma enti adro na nimu ni na azo bi orensa no nim so trope afi owe ojinzo obo obi abro so yesie orensa na bonsa afi de na fono aye kutukutu na asaye turumu kokko baby ye kokko baby ye tuntum baby ye brown green sa na beye osanfo no wo mo bo abro wo munimo enti omutumi bo abro na yi omo e wo manim na afi omonimo nyam ni na akra asa enti ne sanfo no dodo na se na Ghana anfo dodo na aka sai kon na nasi ye hia kwakoya manjuma no mo twetwe no no mo sere no hwan ye nkwa manjuma o ma enwene krachi wo mu mfi no wo mu bunu bako sei na nzo se teteno na enti sa ohini bo dawura o manfo ni naji twi ene trada won kokko hia adwuma e mane afe o se mpo be ko no yin kro ni ginambi no ojebi na nso nei sa nyu medodo na sei amanfo kitua bi ene bo dawura o manfo no esugi wo mso sense mi ke obekọ kro bi so wo ma twemanso na ma ya tenzo ntumente awma atwea ten obi dispagura so ten obi dispagura so wo mnyama dweza beti aza guma twem se ten ama case cross enti o se sanuma weni na eha na no kra no ana nasie du se ogbanfo ni na kokose wo munya so mbetena akonya so udi ade a no mo pensa asu sika no mo pesika wo se de mpunto gombotom no wo muhwanyai no mfanye mpunto na sabi edin pa owe eyesi ahonya fat kane no na amadwuma kono ahokeka mpanimfo pa ahokeka ni obuoni ani die ani ahobrase a omudidi sa adwuma no fat ohene no nso ebuni manfo edone manfo etie ni manfo nsem no mo onfa no nko anadwene ni nyansa ni tumi ni nimudie nyame de ama osusu ampa de na nso utie asem wana onabo kana obi ho ha opinion leader o kronim onkuta tumi bia but o nyansa ni nimudie a ye de bu ekro ti sankofo ni nyina eka ho no ohene no obra wo ho ase edema wa yakase ohene mpo a wo no kura ni se o ba besom omanfo no o
wobɛyɛ de amanfoɔ ne pɛ ɛnyɛ wa wo pɛ ɛna wo de bɛdi ade nyɛ sɛ wo bɛpɛ wo bɔtɔm ana wo bɛpɛ wo ho bibi no deɛ wo manfoɔ no ɛpɛ because ɔmo na Nyankopɔn ɛde wo mu ɛde ama wo sɛ hwɛ wɔn so na di wɔn so na di wɔn so hene enti obi ahu a ɔbɔ ne mu ase de ma wo Ahenkan FM oyiwa ka kumya dwene kwaku anum ɔkyanwe onum asɛm ka ɔsena na wasumu a onipa a motini ni ɛyɛ nanas akwasiasie do ɔtɔso 9 ɔyɛ twifu daaman hene ɔsanso ɛyɛ jase hene ma twifu nananom atrankonya nina ɛwɔ twifu atimokwa mansenimu wɔ mfimfin mantem Ebusia yankwa yanim ewa Kasiebo no emu betimi akyerɛ wadwen 0594841044 0594841044 Ahenkan Kasiebo we tesa kwada wasi Abenase Park so aja woko 6 March na atwe na ho ehye no 6 sisters say 3 sisters nso atwe na ho de abu atoso miensa na ehye no de wa na maami yi ni dwom Ahenkan edi amount Facebook so yedam live enti fa adwenche no egu ho Ahenkan pa edi amount afi ma yanto Kasiebo no eswen Ahenkan FM edidamu a abusua ye kase wo bia wo ko suku bia ewo classmate inyo en wo bia wo ko suku bia so wawie nkwa de aye o student nya jese wo no ye ka adadafo wo mo mafa suku ni mu a wo ka ho bie enu nti empem bebre se wo ye o student na se Nyankopon eto nsam a na wutwa wani ehwe wo manfo suku no a ebua papa ema suku ni kura tewi ya ne sesa na da bia enkwankwa ya aban beboa ya aban beboa ya no eya adoso enti efa ne se wo wawie nipa be 20 na mu wie 2020 se musimu ubum okwampa hwemachi 2023 mu na makwa akoso suku na se a suku ni beko nanim 10 cd kura suku ni beko nanim na busua okopia mu ewo achemachi ase senior high school a ene de American ya nyameso adwuma bi akoso ewo empatam wonom a maami bia wo wie suku ewo ho Mrs Juliana Akwete wakwa honom machese wo wie suku onti wakan ni nchi akosi adankura makunum ama asukufu a ewo achem achianse na ya se di ofro duapa ene ye piano nti ni wura ono ede owura Akwete wabɔ ne yire achi dom papa se oba mabuwa na se wani abre se usuku a wawie obabuwa wa mu a me nso me de me kakra wa beta wo so dodo enti okuni oyire ene o makaba chiri mu a cheso makwa koye ade fe ya babuwa ma ahumasua afa ne ntoma papa afira na abusua ane okopie mu awachem achiase secondary school wa 5 unit classroom no enipa efa wo mu asuafo 300 ohamiensa asukufo na efa wo mu achese wabati suku ne bra bi so pa na Abraham Mrs owura yire Juliana Akwete ene Ahenkan Kasiebo twetwe nkomo ene wo kirem se oku ane no nyina na akabɔ mu amakaba chiri mu enti ne yasese woku ni oyire adwen ya kura ba ne sa na Nyankopɔn ani age pa so wode aware ya bai enti o makabom ene o mu de o musika ababeye de efesa na wo kyerɛkyerɛ mu se headmaster wada Achiase senior high school Achese school na no owura Eric Amoa emre bi suku nu edi mfie adua 90 wo mu kɔ na fishiada no mu kɔ aya no mpanifo de nsɛm bi tutu dwa 40th anniversary no mpanifo de nsɛm bi tutu dwa headmaster ne asun so yesuku nkayenya classrooms ni bi ka ho anka bebo anti saa time no ene gyaru so ede saa asɛm wetu na koma pon so a enei waba bɛyɛ ama no ayɛ wadi afutuo ekwama obibiara se wankasa na wote won se wuko suku nko ade a wunchi wo ho enu nti ya bu nkompo Nyankopon ye wadom na wo ma kakra hye wata so a mesra o di wanum hyewose no ya yankasa afoforo bi nso ete so pa yensuku ahodro a yekokoye no yenhwe ne yentwa yani enhwe wonom na yenkonkɔ boa wo mo ode tudwa bia mu anu wo kyerɛ mu se we di obesere se wo mo de yie betututu yie
maintenance culture no ya na yenya de ya moye homodin enu nti no wo fa nyoma ntoto na kwam sane be ya suku dan adankranum o ya wa besi abefa nipa 300 no ebetimi asom suku no ache Oh, Bobra, now calling him. I said, Wakaiwachi. I last year, November, a school headmaster of referral all students said, you be the 40th anniversary into no year lunch, an opportunity, a baby. Headmaster, and this was the two, and I said, school no more bread or classrooms, and only a big challenge. Headmaster, they appeal ni two journal. I come in me kuma. Say, as I said, yeah, because me, all students, we are 1996. It's a to me eba na me konso time echi no ye to me bibi yemfem boy school headmaster you be a obra na ho asetu down on who say oye penny bible can say when you give it comes back to you to me say bibi a ya say no ha no enye waste but we believe in God that we serve and we know say God will give back to us school blog no ye dey atoye me ni me kundin and a dab block ne so ti ye be make sure yanka say ye be make sure say ye be maintenance say ye we project no akakakra enti ye be make sure say ye be wie nipa wutini nkai ayo owura ire Juliana Akwete ena wutini nkai wakwa akosi suku dan kama edi ama Achiansi Senior High School wahu ye postu ko achese ka na no wahu obi na awie no a waba besi suku dan na chese school no eye papa si yenye obi wo mu a waba besi suku dan a na chese ne brasi ni ye nti ye postu ko achese ka ya akọ na nya me na hwesa ya mempe na hwesa na me fa na school o boda school se ni na ye school ti enkwada abase we de mo amatemasum o school bia ye na wo bra na be kire tututu ne o maye na school no enye uye na owura yire Akwete toa ne nsam bia Akwete watoa ne nsam bia ma no wo kire mu se won de afutuo no de ma akwada bia wo kosuku wa chese kese won mo no homodem mo no so na won sua de na suku na watimu no ma ne nya se suku ni swa ana suku ketekete da bi emu hu abomfia na wa mu hu abomfia Yankopon so be ya okese ti akwada bia yi no hu ensua de sane be ya dache ya frefre all student fo a onso betimi aye bibi kakra na dache nchirima akai se wonso ye bi eboai. Oh, the most specific school in Chen headmaster ni teachers, especially the students. Say omo be sua de students no ebe ya sutie na omo sua de. Wo hwe last year school yi kwa ne mo pa. Ti the most specific school yi ho say enkra ne be sua de. Yenim say with the headmaster being an old student. Na initiative papa what taking it discipline ma what take egu ho no. Na teachers for no so support na I think say enkra na de sua ebe kwanim. Ti anso ye wo ba bi ne hu say school ye bomodin say ya. Baby, I just say, once why you're proud. It's an Yankopon ya drum, na school ya ye say ya. Na all students, Yamia ya wadoma, what's a warrior day? Bra, now so kakrebi obey. Now they are supportive school no. Na enkoso. See, I don't quite quiz. I say achisek, ye national, ye ne presek. Na presek de ye bomudia. I just anka, ye de anka ye wahin. Ye to no more compete. And ye this second year. I just say, we were very proud. Me in particular, I was very proud of me. Asam na meka no kanu aha o tie postu kwa na kosua de na school na ebi nsin bi wa usuban na be teacher fo e wo presec wo he omo no mo achesek no ti wo hono mo amu abomfia na yire husua de owura yire Juliana Akwete ene yatene nkai na headmaster wono eneda Achiansi Senior High School no ano eye owura Isaac owura Eric Amoa wono so bo ne nsam hia owura Eric se wo hunu bi sa akra da wa Achesek ho owura yire eni owura Akwete wo madwuma o mababa ye do ebro ne sonti ose ebeboa em adekire eni adesua so ayede pa wo Achesek mountain sonti woda wo mo ase ada wo mase aka kire so Oliver Twist ebi samra biem break akra be sin twemu na ahokyere wa hapa eba bia nkwa ne betra se esua de a
na hochire umpa because your dormitories are almost see our movie no na sisi any contractor and the kind they converting into classroom and no crèche na hochire ha nti ye be anniversary no 26th of November last year and ye to ahoho buy ni your school all students buy nim say omomwaye ni twin c pavilion be ba kwa na me bi Mr. Akwete one na yere Mrs. Akwete egitu mu say ombeboye na yesibi in fact omodi we say yo ene project aye hu na ifi omonsa and big classrooms, 5 of them are between nipa be over 300 omabisiama school ya ene bujina ha mudi ho adansi yasha sia ye yusu asisi ankwala no ene baby tra enya entrance die ahwe from fam ni we say na otra hasu ade a woni say eni je nko a nipa wutini nkan wa ya headmaster wono eneda achiase senior high school acheseke school no ano owura Eric amu yentoa anwume no nsia kan kase no so na emwa bi so kosoma achiase we de nya school no we ya bro no bia wo mo fen LAB angragwa ko bi akodum wo mo enwoma awdu bi na ansene bekom no Jubilee Hospital se den na etetel utrim ekekaw utrim na hon ma na ho ya tese bi avin wa bunza ofro no ana hon ma na empro ni na eka bibi obuon ma ni trim tutu sa ya no na ni kire ba bia kwa akotonku dabi se bibi nkoso ni padua no mu a kobi sa yarsa biansa ansa no atu anamo bia ayasa bia ndi won ma okokora won kra tumi kire to said won ma advice se won mponhwe won kire de faka yade kra na de ha no Jubilee Hospital was adwumadie weni na won ye ayasa bia anya say sika chenchena wa benchese ya juice ka ye bibia be fa so juice ka dabi Jubilee anu ntom wo bere bia obi won ma osori ya no aba o se o yade nneoma bi nkoye ojinso yare ba Jubilee fo no be kasa ebia na eyade bia ye pressure kra na deciding omo no be kasa church of the bones why fine na okọ yenjo hwe ena so yare nso mo wa unzo yare a eno be hwe papa infidio no be hwe ade na tu yade na se ebusu tam Jubilee Hospital open ya sabia o yo ba na afafuru na okọ no na se ofiri okofie mpo a anes for fafon krene anopa wi anwumra wo mache frefro tenenteno ha obesi anante se de obedidi se de obanum nsuo eya okunu mew nini na obe cherecho se de be ya obewo afa ho afa oba na akwada no so aye brum ti se portrait akoko onye bosumi nsia na no ho so aye den ti se sabi ore onye mfinsha bebe ohane baako ni dompe adwan papa timpacho Jubilee Hospital die yes obi nsito dodo matoa ultrasound and ECG scan machine ebi wo ho timfidie be na ope wani awiabo abuei ye solite su odam abuei nti akire dum no eye abonsam kire dum na nzawada ana afin so obi wonum a he oda sore ne nani aye gon se anya gon so na eyi mpe ocheope eyi okra onyem pacho weni na no Jubilee fo abin wani no won behwe yade bi on betu afiri won mama ho esichi yade ene mojabro so ni problem canteen wo ho insurance nso eye adwuma atimo dan amantra fre 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 na woni Jubilee Hospital empenifo endin sa so na sede oyade ne tie bia no wo monhwe entu ase kama emfama afi metoa enme no nsia akan kase ne so Ahenkan FM what wasum bomodiafo adwenchefa 0594 841044 text message and a WhatsApp yabekenkan ediama kase nso ma biebiem se duha ewo miamia do bebri na ankrankranko bia ensha abanse a ede bulk money foundation akwa achianse LAB eyebro no ewo no mo akoma wo mo cement bag makumaku aduonum na de koba na no ena president otua bulk money foundation ano ena Ahenkan news edi nkomo ena owura George Niaku aka bulk money cheche nsem no chese bronya bremu ena achianse LAB mpenfo ba ne naso se bo na wo mo ayasai wo mo kwan ya ewo LAB janshi achianse square yi me lei no
kwan na nkasa mu kɔ LAB brono no so no enye abobo ya ba abuei bicycle twama abuei enipa twama abuei car kra de bobo enu ntomo srada na yase ya bemen sinsoma ansa no aham ena nipa enim no awianso yenso kane ahwene nim anadwo na bokumo ni wo matene nka papa enu nti elebia wa chance brono wo mu na agi twi ene trada mpenifo eko bokumo ni foundation na so kosre ne se o medwu kwan so ampa bronya brenu mu owura George ni akone ne mpenifo kodwi so fite esiesie kwan no na eno na mpenifo san ba ne chance ekwan no wadwi ina yeso wonso kunu ni wantwa ni tiana wankunu kura nkaye ekwan na wadwu no sensuo stress se ya fe eto sope tisa kodabo ne dwonso a ebe yiyi monka mana sei enu ntomo se na da said waya no onwie ni prekunto sre pa se oma wo mo cement bag makomako aduonum 50 na wo mo fanya gates ema kwan na odwima wo mo no eno nso bulk money foundation agitum ama se mikin owura George ni akwasi su dua se wo mo de cement bag makomako aduonu no akwa LAB eye bro no wachim achiase na eno no panyini kire se na eye ade bi edana koma so pa bro no ne bro no bi edana koma so eno nti wo mo san so kɔ awonyehiam no na wo so oboa wo mo na o se ade akwa ma na hoɔden ma ne de anigye ene anwahale kwaye adwuma ne se achima chance kro de animu ni na wo mo man hene ehono mo brono no so na ote enti eye ne de so no so besiesie kwa no ama na nanso kra afa so na nasum adwono na mpo awo ne atwotwo huroba ne nchen a wo mo so afa so afili akaze na na mo apiafo enu nti no dimirika kra mpo ekoye adwuma no owura George ni akone Ahenkan news edi nkomo no sei no chirim Eye achiasi LAB eye brono a kuma da so pa be ye bosume miensani omde betu ye nim se ekwan a omnam so no enye enti omde betu bulk money foundation anim no ye hu se yampa na omo kire se abobo ye be fa manfo afi sa brono so de oma ba kromu abedi afahye no etetehwe se de ekwan ne so aye basabasa no motos ne cars no empese omukọ enti ne bronya na mu no ye make sure se yitwa kwan ne so grade su nyina ema omo na afi so eho na eye dasebre ye kromu ehene oti enti no ekuku da my babesra ne nyina no as say ye make sure say omo fa ekwan pa so ampa enti asamo ma any community chairman no ade betu manim ye juice wie no omo ka chere say ampa sa breed your pesi na say nsuo hyase say twa ekwan no ebesa asa bio enti omo pese omo ye gota eto nchen no so de be ya nsuo no ebefem timi bisa omo ka chere say omo be hia 50 bags of cement foundation de true yanim ti afena foundation na approve a omo de 50 bags of cement no e de abre omo say omo nye na omo mfanya gota no Ahenkan FM we eyowura George Niako ono na president Emma Bulk Money Foundation ni nchemu ni dientia a otu sana mono eno no eno achi na assembly member Emma de hyewo LAB mpotem wonmu nyina onumnyamfo kwasi kwaache enso da owura George Niako ye president Emma Bulk Money Foundation ni na titaifo nyina ene empu nipa bi oyi ni tegu ne se mpo aboa association no foundation no emma mu de empu ntudwuma no nyame nhira ne papa no se obompa ese nka mpo wo mu nya nipa se ya be ye miensa na num kan chazo mumu omani ntino na echen Dubai ene yanya cement sabre ye kase ye ka ade be san ye pelifo kan bibre assembly man ya mi gina ho no kakra metuma ka afa ye nuanu se ye be kan se nyame hira no waya ade pa baboa ye se ofa ka akora no ede ne ba Arabia o se mimma because of ye kwa anye ntino o se mimma be assembly man ya boy homodin a ye de ensa communal liver aye djuma bibre ba na du ba bia de ka ba na be de be ma be boa ye twa ba ya ba ma ntino ye nuanu su se ampa ye ho kire ye na ye dia de sede koto nanim na otumi aba obeye kwa na ma ye na efe ye kwa so yi wi a onwie na ka gota onya gota no amfa nto ano a kwa no ebesai ntino de be kan se de na se nyame hira no pa bibi se ni yehwe munya dom nipa mienu miensa bi se ye okro wi mu na se wodo de sede ekobo ma fi se etumi de bituma ye ma ye ho aha kakra assemblyman ma de hyewo achiase LAB mpotem onumnyamfo kwasi kwaache eno no enu achi no ena won a eti LAB brono no so enso ebose na jai won chi maami odi adanse Pentecost aso dem ye Pentecost nyame basri nyame nhira o
womu bo se boji onumnyamfo George Niako aka Bulk Money ene foundation na chitaifo ni na so se adwen ni akoma ekuta wo no wo ngoso nya ne sa no mo sre adom ni nhira ma wo se butai bia ne de se o mani su bia no Nyankopon mo wo mo no mo sanka ewo Yesu dimu wo mete a chance LAB ense mo de gu yanim no enzam twofo ya twi bi gu amaso yenti bia Bulk Money nipa bia aboa ye pa na ye ne nso agide ye wa ye no ye kwan fie be ye duasane na chini ye kokuro mu kura obi yare wa ha na wo kokuro ma wo freka bia emma ye LAB kwa ye no nti ye de ade sire de eto Bulk Money anim ampa odigrade abedwa pa na so ama ye pasan bre 50 bags of cement si ye fanya gwata ento kwa no na de ye wa ya ma no amaye ni agi ye sire nyame nhira ema no se butai bi si na nisu bia nyame memlem wono so atumi aboa boro no titam hu se yakwa anse ne yakache no so obo an ma ye de yakache ne bia so no opopo de be kache ndo e ma nti ye de nyame hira no so tamfo abusem bi obedwe ho adwenbone bia de ene ye de ne ma Yankopon ya okata su ya nkasa ade a waye de aburo ye nyina ya adwene ye nti ase so ze nipa de wote bro no so na obi ba no so obeboa wa se wo bompa ye papa man na wokọ nanim eni amuti yeyi ade hye bia wo a chance LAB ewa chima chance no ti wo so nsem ne na asebiam de to Bulk Money Foundation anim wo cement makomako adunum wa abra wadwom kwanso awie oba be gata so apeso na kwano adimu ache no we dey aza kwame nkoma madwini bio ye nka ba bia nka go ye madwi so de sem betumi afa so ye we na nso ntwan bia ba we dey o ye gata na atumi ache wo so nsem de to owura George Niako aninu ku anim eno no Mama informa adwenkyere entrance on Facebook ena midday Kingsley Kwadwo kwaten de enedi kan wase twia tofia kwa no so capital T twia no so capital T ana so se de benti saba wo me ye ka nipa wa magana yakwa huahia mu aye ba wo me enti aba ne sempa ne ya manipa we ya san lidie Kennedy akumpre kwa Japan ono no mo pe esan so ye competent oso wo chia ye nyina no wo chia fiampofo a meje wo so na akua moa bo waten wono so de ne dia aba wo se ba wo me a hwano no ana se ba wo me anya hwe no ba wo me anya bi na nipa obeka se ba wo me anya bi bia no sebe na nipa no kakra hye nani ase na akua mo ade no no master plan anso wase Ghana ehye nipa papa nsam na nado danko akufo ade na be de eche Dr. Mahmudu Bamia kankpe ye gina ana we so de ne de aba Azeman wodi free Azeman Ventures Chronom Opposite Market o say nyamianum ne krani eya anyoma ye tesisi wubeti obi eku obi ne sa anyoma no kire se aweye na ebe kwabi edutwum osi yenkoso ambu adwuma zen kwasi premier ono so wo hwe live every University of Education Central Campus inside Zoe Publication Uniba yada so se Kasiebo ne emu dida ho se ya Francis Kasua Datus no different was say Nyankopon kan ho MPP breaking the 8 na nyanyum to one mo be fa no fala ma enkofo bi yem be hwem say wim obi ni yem 2024 de o say e be fa nkofo sa rapture no mama free Facebook na membra SMS ye SMS we di aba wase ni dindi yabu Samuel wodi free kwakwa bin KKB wase appointment ye ajiabosu kobo ajiabosu koba Ahenkan FM edidem Kasiebo ni dem ochia ne maame Agata Okran any officer oso wo mo dan morning star Kasiebo no muso ejigum sa ewo ho ena we so de ne dia ba wose ne din ade Kingsley Kwadwo kwate Kingsley asan dia ba ha biemba we dia different thing en wo kan wose ahemfo no omo do omo sori omo si ye pani onyam no omo se so mani onyam dia magalam se
ti so mpa mani onyam back dia ene omunya galamse no de omo hyebu no ne sayo so no ye de omani onyam ebe ma wo mo ono nso na dwenkyere eno no Kingsley kro ye Kingsley kro ya de abase se e woni pa baako a ono otimi esi adankura suku adankura de ma asuku fu a de say aban no ye bo apayo ene asode ne can say wickedness adwem bone say so amutimi koda baako ho de 30 years no mun sinwie na say uncompleted building dia na je say eyani da ho na we so ade ne de aba ono so say Ahenkan news no size bi admi size ke size 10 billion yeni size oso yanko so anya adwuma ne saa Joe Labito incoming assemblyman for Odan Kwanta. Okay. Anonso ne dia ode aba no. Na mamintia Ishmael phones. Ono so ewo Odan womutie Ahenkan FM wo bekọ no wajagum se ya Guinness depo achi wono. O say Guinness depo achi hono. Ana mensumintia goalkeeper Puto aka chief driver ma asenema so across the district assembly aka Dead Bones aka Adwini Bakufo team aka Emmanuel Sapon akra nwemi chiao isie kohwe asene bangalo wabiem seku ha nam kwa no kra wote ejigum se yiro antikone ewa asene bangalo antikone ha obonachi ope antikone nwemi adwo ena afi nso ene ye general manager ne mabako birthday na ne mano de eye ne birthday ne be ma no Jerry Buahin e champon nessa uisu na ne shorter JBA Jerry Buahin e champon uko school enyama memorial academy o se nyankopon onhraw sha abos onene tia na yo store na ono ade na nka mesome hira ne bi o akwa ye good no ya kwala we do ya kwala ode de o kan so ye good tia no mahunu minim se ono de dabi anya ono a Jerry de Jerry kete be marketwa brilliant o anya ono na Jerry na obobo onim ye wa na adin small boy o ono kete kra sa Jerry ni penino oh okay boy akwala oya akoda enti Jerry Buahin e champion ko school enyama memorial academy ne your birthday o se nyame nhira papa omo ho ban omo onyin na odompe munya denti so sunu dompe na san ye brum za kokwa ama no na duane opeporte kokwa ama na ndiane ape onye brum bibi anya double emfema ye da se papa bibi wo obiem okay ena ye ko ye disi anum na yakọ ye pro mo se aduane bi abatan no mo tie ya na mi refi aduane mo se mo ye aduane efe ni fiana debi omo no aden mo ye aduane mo ni ade sa edin kra dom Las Vegas edin kra wo US Las Vegas, we say Las Vegas. Okay, say you were into no Las Vegas. Yes, ewo Ishmael phones, Guinness depo